but there was say ko fa kwan bi so na mo certify na answer what me aye yo nana meda wase na mayisa asem na no nanka pepa se nke ebe kɔ nsa amaye because say de o kire no adwuma bia say be ya ebe tumpon no ehia ku na so medical kan bi say telecross no mboa yen and we nyina ye de akɔ say enye mu magen ko ana ye ku eho ku no doso ebe nsia ye wo Ghana nti nke pese nyina ye yes regulation before obey agent no just say wabaku ba akum ansa na ye ma osem na so ye ne telecross ne nyina aka obi ene ho a wa accept omo reason is saying ye nim omo my reason bia omo say nipa no say oni business set nko ade a omeje sim card ni nya adwuma na so still point no ho esan ye adwuma say Nkoranza ha wa mejo ni mo mark na onya issue bia wani timbre Nkoranza mo mark nko ana wa ye nsi ho kwan so bi ba betiku fofo e wa ha na so se wan join ni mo mark na onya problem bia wani bre ye wo series of examples ho na ye wo examples so ho a omo ye mo mark members no binum akọ nsohwe binum mu a ya bo omo ntina ye boda ru a benya abra no say mo me join ni mo mark say even afei na opese wo ye mobile money no kra fa ho be shim na odi ho shim a ebetima bo ama wabofra na wafa no ya mane ntete ama ono so etima ye adwuma na ama right ena medical krabeto brobi e de no so ye va agent for no so a ebi ti say pin reset ebia osim a block na odi adwuma na obi a oni mistakenly wabo be miensam tiemfo ayeden a block no nye odi na wo so sim na wo use na nye odi na wo so onni association bia ma eno no ne ye din se obenya na movement ho na ama reset pin na ma no se wo frɛ me se bia Blavis he say me ye adwuma mistakenly me ma bo pin code na ma na block me nya ne se me no me frɛ MTN fo na me wo ye wo links bebre ho a mo mark mpanfo no wo ma wo frɛ MTN ni sesi a se me srɛ wo nipa suma si aba me nchen esi a na ne pin code a block nti me srɛ na mo mie ma no me kasa chiro ni akona obeye ne ntem asense wo kura obekọ ho nom no akwakoye pin reset no this is black presso me fancy see a open statement edimpa o frame team for edimpa statement ubenya ba o si presso see a say presso me pe statement ojo number na within short minutes bon si your statement right nti no wo ye adwuma na se uni association bi ma wo adwuma na wo ye no fa bi no oble obre pa right ye better say na ye bre nti no monchre ye fraud no meka ye na obi ka say obechre nti no obi obechre ye fraud no ahodo no emu na ye ni ada ho ewo ho abusuafo ye ne momag ekuo no a ewo Nkoranza na ye twetwe nkomoi na omo kire ye ama ye hunu enema ewo se ye ahwe ye ewo ho na obi anwia ye sika ewo mobile money so enti no ye bebo e no tew na afi ye de akọ ye nim all right enti obi chechere ye muna ye ntio okay nana medase bebre ye ka se fraud say o sisi obi ana wo de mrade kwan bi so eji obi bibi afri ni nsem enti ye hwa fraud no ade a ewo ho dada ansa na mobile money eba right na menka ekra no meka se mre bi atwam 90.7 FM obi ho ha omutimu efre obi se wawe ni promotion we ewo ebia network we so enti they also ye ne say to credit worth of ebia 20 cedis na process no omamo abubo numbers credit no ama omo obubo ma omo a na omo de aya na omo de akwaje sika ewo telecross no ho enti omo start sa de no ansa na mobile money eba right mobile money de ba e kra de na say adom omo kra ama omo dwumadie ayetia enti ye hwe fraud na de a ewo ho dada na emfantu etim so say fraud no enya de say etwa ne ana ochena
because I said the chest first na credit na e dey ye no e mobile money aba e mobile money channel no so ye na da bia so o me find other ways and means de be na ade ba akon so ne say ye hwe abrofo a okon so hwe bi mu a na o de aba betudwa enso hwe we mu na me call ye na nyina e de atu ye honfo na ya bi before no de ya na mpempi ne entire masa e ya na de ahye ne ho ti me say tie phone say kwan bam na obi phone lines nso a de obi a pass through no omma yenhu na yente na enkoye say yenso edi sua ade nti ye behwe fraud no ye hwe fraud na ye won ma gudo mienu ye wode ye koso wo mobile money agent point right na ye wode ye koso wo subscriber sim so nti agent point no ye hwe a preso ye agent point na ye hefa agent point na ba bia ye yi mobile money sika right efi ye wona agent point no ti ye hwe preso a o agent point what na adwuma mu right nti wo ha ye hwe one instant nti ye nko agent point no so say the omusi efa eyi sika no wo ho no ma na omude counterfeit token numbers aba ye ka counterfeit ade enye correct token numbers no eno na che nipa no asend this sika no ama code say fa code no ko agent point wo ko yi yetimye mobile money sa obi on kita mobile money yetimma ne code no de akwa yi ba omutim forge code no na om de akọ enti person so far na cry na say be 6 months ni code and our token numbers emma hoda into on chere na bofra no say na esi token numbers na froster no I generate token numbers no dey asma ebia systematic so on fan ko yiska to so do on ma pe na waka chere akran say me ba be yiska o ma token numbers o also o token numbers dey me boss an chere me ye na wa friend pa na ka chere say also onim token ye also ka edeko na yesan wo ba ko ho obo nse na waba say o me bra bi wo abrochi opeso send this ka mame na so this ka no so enti say me bana me no be kasa e honum say agent no enye well educated a e fa mobile money ho a e ba kwa so okay obeje phone no na kasa ti true communication no na wafa so afraud agent no nti e hwe a agent point de fraud e koso no ejina sa ne ma mienu we so and ni nyina no answer na process and fraud agent no just say agent no ne fraudster akasa nti da bia ye committee e o mo maga ye de san chechire ma ye agents fo nyina se be ya o mo nkosa anso hwe num okay ye nhwe de ekoso subscribers eso subscribers so o mo send fake SMS message na om de amount say oh wanya ya send uska amount we bebre na nti ko na koyi the fake SMS message na ye be send no ubon say o de call agent no so wenye no kre na no so wafre na no edi nkomana eno so ma adupu agent no e ba sa wo subscriber na obetua okay fake SMS message no ye hwe de be ya obi hu say fake on say unya message a esoro no e ya na e mobile money e say atwe mobile money e wo soro say fake a ubon say na phone number na ye den e se ho okay these people they are very smart they say and say okay so they have phone number and show be and ye be twere mobile money no na so omuntimi ntwe exactly mobile money na nto nti ubon say ebia o na edi o no ma ne kew mo say kew ni o say na mo de money na eden asoso nti wadi boss wa wadwen be ya say mobile money na eden e wo ho nti rare fake nti unya hwene ye right fake SMS e wo ho na deceiving call ebia ye betima dada say wanwene promotion bi enti paska we dra na eno de esi da bia nti ade a da bia esi e ma ebo hu da ro ti sa fraud we no nyina de meka say twam kra ne sa right enti yenya hweye Christmas e beba pa na ye quick loan fraud eno ne de ne say nana onje quick loan da na ya fraud me chiro ani bi wo phone so oh na wachiro bosta 170 mostly yen 510 example because na fraud no okay also pa na wabo oba kwa won hu de be yobon say na am waji quick loan na wa for de e de amom e ho no mu fi say uniska bia o phone so nti ubetima entertain fraudsters no wo phone so but wan hwe ya wani mra ho so no na wa ma omo ama wo wabo bosia o quick loan na wo de asend wo mo nti eno so yema yani ena ho e wo ho pa okay yen hwe kwan a omofa so a omutim enya ye information because the process no answer do na amfrɛ wo enka say
o abuchi sendika ne saa ne ma nyina nko so no na omo nsa aka information to fro a na ho ahene na eni e say wapon adwuma o so there be a button na e bia mepon okay opon afre na na program no ko say obetima hu adwuma a wo ye o madodo efi a wote obehu obi bia na ye dwen wo say na e dey na process na timi nya saa information no efi ho ya na e de mo information ni nyina ya na ye de mo kwan be na ye na ye de mo kwan ya ye fa so e de mo no say omutimi frɛ na o ma ye say e bia o ma yira e wo phone so nti me frɛ hello na wo ahene me pacho from mode so oni mo to frɛ wa na wa akwasi benkumi ni oso ye akwasi bentu ni oso okay na me niam bia oso me de sunday no nsaka oso da bia nya ono na me pacho na me ne ka say oso wahira oso okay na wakatiko no was afro later on ofre wa boss me da wasepa me nsaka nipa na me ye den me hwehwe no me da say onya time ene me ye den edi nkomo na efre wo sen honum no opeso no build relationship bi nti wan hwe ya obema wa adwen aye den akono so ye friend ni person say we dey adwuma we abotre fasa abotre no wa two fo a nti so doing no betima fro enye one day job obefrefre wa na wa grab information we den wo hia wo ho nyina wani mra ho so no no wa seize communication no akope different number ho na say o de be den o de be fraud different number na obefa no na say o de be fraud nti say nisaka sa information na next time ofre wa ape na wono ate se onimo dada no enti obetima fro oniema na wo kese me fam na wo kese opon program a se na wakani nyina go na waje oho sika na odeko na ye wo se social media platform so enso ye share information mo pa na ehai di ehia pa enti mesere se obia enti ni social media de no de ne se bonse no ma send website bi e di aba betro platform so sisi ana na wo ahene wo hoi o sore se oba be stand MP won Nkoranza South bohu enche na aba o wa he che 10 gig data o wa he che laptops o wa he che TV enam o dignity a wo no nti no na wafa ho de promote wrong wo kwan bone so enti ebasa na wa tap on lake do eso o tap so udin de sen wo fie sen wo free he waje sa information we nyina ne saka information na enko ba bia wa save wanya phone number wanya obi bia the next time o person fraud no o information bia nti sa website na enenam social media most especially WhatsApp 90.7 FM yeah free niema na nyina no pamacho mo menhwe ni ye na ye mfa yakoma ene ya adwen ni akire pi because sa niema no wo de wo free information how de ama akronfo no frosters no okay ba konso wo ho eno no wanye careful beto no matter nipa wo ye bia wo ho abon say na mde aba say electoral commission for fa adwumayefo for about trade ani na de aba beto social media wonso nka wonya adwuma bia wo beye right na wa bie site no electoral commission of Ghana obon say coat of arm ebo den na bibia abo nti no yes fair information eno no nso no dodo na ye scam ye dey pay information e dey abel fraud later enti de obeya obehu say bia website we no kre ananye no kre no eno no ne say we second site no pay letter commission of Ghana na dey abetro biem ubiem wi na watapo two bar no ba bia address no ya na e wo o tapo so a hwe first address no ubon say http we no after no na omo atwe din bia won say de ho no mfa electoral commission ho kra that means then a fake okay unim electoral commission for website and once obe bie google or phone so no search electoral commission of Ghana de omo website be ma ubia won say omo address ni different from the other to say ye fa adwuma no and NC dan so say electoral commission for fa adwuma na ye different website abeto say mo mfa enu momo so enko fele mu information wa bra mo main website a yenim no eda ho enti eno so ya ade a esipa right okay ye hwe de etoso me ensa enan ene say ye betima hack every students na phone ye hack ne phone na ye nsa be kan contact wo so
na WhatsApp chat bibia ye nsa beka nti true e ho no so no ye betumi de anya obi information na e de afre no e de afraud no enti fraud no de se ya ma yani anna ho a ye nsa ebe koso bebre nti ye nhwe niema ye betumi afa so a ye betumi de asi fraud no ano kwan kakra because I mean yes sure say ye betumi ama fraud no nyina to twakra na so ye betumi asi ano ama ye ahweye na fraud no eso ate nti o say ye exercise caution when I be receive phone call because dem chim do na ye phone calls because den say frost and ba won chen na say be say the bojibo kan no ba be you adwuna de atwitwiri fam say or the bezan waji osika den but phone calls so nti o say enya phone call a unim nipa no unim no also hwe unya ahweye ewo 90.7 FM because meet my hack Elvis phone say the making na me de the number na den afro me frɛ wa e be kra makɔhwɛ ne Elvis ne wo chat ahu say skasem bi nkomodi o tin frɛ na ene 1000 na e ka me so pushi ma me ba me ma o different number fafa so because onim Elvis password nti o ma mfa Elvis de no so e ho no say wa hwen e look sharp na obisa no na ma mfa number no so oh ma bobo sien to this password me ntimi obe to mrade bi nti o say ye ma ya adwen mu da ho na ye smart wa bra e be receive phone calls first kasem right abre bia na ye hwɛ say website a ye nje website ni ye mfa ye information enkoso say de me kan ye no wonje website ni a eno so de information ekoso na two so obi frɛw e phone so na nipa no wonim na ye hwɛ say ye ma nipa no enwen ne yen na onje ye information bia enfree ye ho na biem so no dodo na meka say ye greedy ana say skani break akra bi enso ma ebinum ekosa anso hwenum wanwen ne lotto wanwen ne we onso nya adwuma bia ma obia onso say ye chew beji 10 gig adwuma be na me ye ma na wo ahina na de obestand na mpi obechem 10 gig obeba obechem bibia me gitum say obeba manim enmi abedi nkomo say bia me ntro aba ma no ansa na wo bibia wo de amamba on tra ba bi ma obi meche wo internet so upa adwuma a say website no wo hwe ti emi no say ye sikape ni bre fo kese oh ye de niam bi fra brochi say me mfa mre o me ba kana be say o kwan so nti send say na mfa mre eno di a kire pia me pa chew obra wa so kra onim say woni obi a wa brochi a ode niam e bra o enti na mammo eno so no say sister ni o land ena de say me de aye komo a me ka say akra ye de enim nti sa su no ye ma ye ntwe hu free ho na biem so no o say ahumobro o ye hu obi mobo a o so umma ahweye enso bam cause obi nso betima afrew na waka kire say ebia wakonso hwe bi mu say enti no osra oboa no eno nso no yetim de fraud ema ye twen amanfo sika obi betima afrew si afrew say betima afrew na oba wo school mu say wanya ebia okọ unconscious ana say we say atonte de na ko wanhwe ya wo de ahopepre ene beye niema bia obewie na ya akronfo ti say yenya phone calls especially bia from ebia bia yenima yenye very careful right nti nana ye hwe a measures we na ede tu akwan mu a ebetima aboa ama mobile money fraud eso ate yentimi ntu ase ekra na so ebetima ate so bebre ena megitum so say atiefo no wo dodo na mesre mo say ma obi anfere ho say abre ni abre ano omo ne ye beche de omo wo no memfa we ntwa to de mbese meka ne say yentimi nyi obi a sika emfiri ne phone so wa abra ono a initiate ana oma ho kwan omo ne password mpacho aine oti ase yi nana o sika na eda o phone so no kwan bia ni ho a ebetima fa so afiri o phone so wa abra wo mom onye den oma ho kwan ombo password enti password no obi a momoden se ne password ebehia no manja o password ma obi a basa emfa o phone so ma se obi nko yiska na chena akwara no kogina ho a me ma me se ne password 1 2 3 4 na froster bi gina nchen wate nti ebia da ne nsa be so o phone no mpe SOMPA FM nti mesre se yenya hweye e wo ho na obi a entrance di na ye momoden na emo e ho ban se be ya afi
beba kwa beto wa bro bi asika e ho be jo kama me da se bebre enti no at this point no ni ma ne so kakra wa 7 saying so life was the nti kwamka kranti hospital na nti my radio bi ben wa nka o tro ho kakra be boy ma ye feedback ye nte dia wo ka no ibache all right na fe ye ntie o ibache me say last time we was school it's not no family it's school for me the health center the friends that can say me are health center to the ombra actually obisu a friend say and the other boy sana doctor ni say abra me no just the won come say bia me are was to na bi by many pakoso many sister na kwasa no information I dey have from sister afro de no the person say ya almost network no suit na mo the one obi ye come suit team asema mo kan on so afrewa because I didn't expand. Okay. Yada say bebre kwanya frosters no no obisa so almost ya no more network subia na 0598 994 994 0598 994 994 ubetime ede ode abawo asembisa bia. Good morning. Hello, good morning. Morning. Udini baby akasafi. Mpacho mi dia sako me kasafi focus. Yeda asema yintio. Yo, me so masem ne se. Aya nwanwa pa se bi ehia no makra je so bobo no makre na nsana nipa na hunu. Se bi a wo no mai sei. Nanso sakromfo ya mo kan mo asemi. Omu tim ehunu ye no ma bobo no mano eye pepepepepepe etimbo wudi tebi a wodi asako ana wodi asant eti minim sa asema mafre da mpanpo ya omo adatna ho a omo etrechre no mo bia ni so no le frama omo anyi na ho pa na ye tra me kasa ne se da kompon every MTN for ho no office ho aye bia sa ampian for lipa omo yi omo adi no every sa office ho no omo nim numbers no enti oha no abobo no ma no omo bobo no ma na say omo afro me ba say yare enti me sra wa fa sika say tumu na fama right omo aye bi kan bentra ema me kora me kan sen ka no bo say pa ni bia ema okatie akire me frɛ ampian de saa nipa no ma frɛ ampian no ma ema ɔmo sɛn ka saa no ma wɔde frɛ me no ɔmo mfrɛ saa nipa no ɔmo mmrɔ ko saa no ma no kora ɛwɔ ne phone so eti me frɛ ma mo nka ho asɛm yɛ pa na saa krɔmfo no ɔmo bi a ɔmo ayi ɔmo adi dada ɛwɔ phone ampian office wɔ no ɔmo ne fa di saa dwuma no right. Yeda say bebre yen hwese benya de otwato wo ha na yetumi akoye nim ye wi a ye behwe Facebook messages no so okay ebinya ma ide a obi okay good morning udeni baby akasafi Bacho me na experience na papa we experience no right my enti wa no MTN for office one ankasa no omo wo ho process na wo office onye so mo mayi o medical da omo ho dada omo ana frodi no so omo ne omo pay for no nkasa yo yeda CP mpacho mama yan responded to issues or my raise or calls you na fe yan hwe emfancy the odi kan no men ka metake dia papa ne kan no right men for no ansa na ya call hospital for dia no so informations na yenya wo ye sim card no so no sisi ye register ye sim card no obi ade ne Ghana card register dia me pese atiefo ya we pa ne se frosters for no
fa bi no omo list numbers no eguo de obefre bi ebekọ numbers in the omo list ni nyina so why dikan afa first number na ne wo ko send this car we bibiri register mobile money fa bibiri register mobile money so obey say okura merchant like to obey say quite of us wa omunya din na me pese oni akono hunu why dikan list first one na why yes or sending this car to o yes or sending this car odu ba bia oba amantunu wi odu ba bia din beba na wo send this car dikan bodi nchiro nti first one wabo na wa hu se kwakuma nu na hye no atwera hya no second one na yes or send this car din beba na wa atwera hya no nti sisi for ho no wa nya udin no nti ofrowa first point obedi kana yen se obedi kan bodin what I say nti no din na enya ne de kwambisu no ho no sa kwana ye fa so nya sa adin no nti a times o me nyere yen hwa hwie ho ena blobi ye yina o ye ade bi se greedy sekwame pesemin kuminya ana se kanibre me ka se obi ba maso ye oba mami ba ye your friend onye onwua be ma oba ye o ka kire me se onwua be ma ena one ne ka sei nso onye onwua be ma ndi frosta ndi phone ma me no de o ka kire me se ma me na wa ba no iska ni brenti me osere me a me mani munu no kwa o de ayeden o de afiade because o no ka kire me se enye ni nwua be ma me what I say nso ba me bisa wa se onwua be ma o se me nwua be ma onwua be ma o se an what I say nti no edu ba bi iska ni bre no edu ba bi a o me mfa enhwe hu me da say ede bi ne ka hu na fe ya sore anope ye bre aso nana de me de ba ka won se ye wo bibi se ma yenji obi ani cases e ba ya so en bibre on hwe na within a particular community ana nipa na o matwa ho asia no o ma na eden efa so ebuye right nti de me ka wo agent fraud no ho se wo ye agent a sabe ujuma odi na edoso obi ho a oton chiniye oton amango oyi mobile money oton nsuo sa nkrofo no fraud no ta di o mo pa we betimi aba oye credit 1 cedi bi a numbers 10 sa nkrofo no oba omoyeden omonya ahweye na obi wo so a meto handkerchief koyi mame meto nsuo koyi mame ebi ho na watetewa epe code ahwe na wafa phone ntia no so agency ni ahweye ba de me betwa to okra ne se me pese agency nu se every customer is a potential fraudster. So the two adwin mu say every customer obi a oba ho bia no matter who the person is ebi obi o ha ohun se nipa na bo suit ana say wa hye atade a ye kama bia na onim se nipa no nyeden entimi mu no ba nya no kre to the two team say every customer bia oba ho no a potential fraudster ebetimi ama wa yeden anya ahotoso na hwe yiye bi say de be ya yamfa fraud nyeden enu medase bravo bi fa yewie ni twatro na yankon yo nana medase and meka se ni nyina na menu ya no mpanfo akan na de kakra no betwatro ne se yenya hweye na se de preso kan no obia betimu ahwia utan bia nti obia mo ani da ho na se bibi chi wadwen so a ye wo ha me mabusia fo onya ko bi ana bibi kakra bi woni phone so na onte ase a ofre na wabisa nti ye de phone numbers ebeto dwa na se wo problem bi either say we agent a wa set up na pese be boa wo e more education ofre beba ana say mobile money issue bi a obenya bia even obi na ma send ene ha sa ne ma no wonte ho ase a mobile ye so a ye be boa mo na preso ho Elvis enso akumsadu ase na bojebo nso wo traffic ohu obi a abrani abra no mo bia ohia bia ye de beboa no meda wase right ye beda ase bebre na ye de nkomo no asi ha enum momagefo na baaye no ye Kingsley ye boa the grand friend presso Elvis kusi Elvis Togas by na ba obeda ye bra obi ono so by number na ase de betu dwa no okay me de be dikan to dwa na me de
0241 0241 90.7 FM 20 00 00 58 58 na memfa ba konka ho okay 024 024 808 808 9463 9463 okay before I made the number no better medical I recommend the association no so we agent Nkoranza South and I even baby OT be a crown or person association as well. Wait me I then after right my number is 0244 144 533 533 okay yeah that's it brother and me so me there 0245 77 42 93 me number ba ko pe me use bi nka bia we yeah that's it bebre nti abusuafo hanom na yede enkomo esi na yada enuanom ase na Facebook for no so na omobae ewo ha enom pia kosoro na yenhwe dia ewo ho enom na yenko yenim Steven Kweku Goman or say good job Edred Oforiajima or say I'm proud of you, keep it up. Akrokre Junior Tiero watching from Akrokre the whole Ghana shatter ne no Abednego Friday Henyo or say kudos Mo Mag blood Christian okay Augusta B or say well said Elia Aristotle Asem or say good work Godwin Amevi Jenoko or say sure Valentine Val V good wow ne de ne Elia Aristotle Asem well explained Edward Ofori Ajiman well done guys ne dia omode eba enti no amanfo ani aso enkomo a mode bai na yeda munyina ase bebre abusuafo ebeda systematic ase MCR John no ye osofo edutachi eboa ye sanso na unity etato emede bro yewura apam ne ye aboafo aka ne nyina ba anopa no eba beboa bi ne ha na yede dwumade no AC holiday edition ene yede bro yakrao